Lua charte. Con sain sif in nov. Will sif gama. As ul gom gvel. 1 second now. So, nov tam se gimmert. Marvel Rivals. Nirim Rias. Clothe seo le Tamil. Agus bhí fánarm chimmert. So, sin tá íon gom leis. 1 second now. Okay. So long will come bhaid a stream for láhead. Cons hanto hinné fáilte haar neis. Bhfuil tú goma, tam se héanna goma. A rí. Ó, neidir ní héan rí me. Had a heo siú sa tiúil, cons hanto Padrig ua inch giel got. Overishes the routine. Oh man, this bocht the shielish in the hind. Smora throw us on. As all gone gvill to all right. And meg to average gorthe le other Qatar agam. Like and meg galore buintlish recovery. Consanto Aaron TikTok inch giel got sha Marvel Rivals as gwelin. O vi obrad got agus nach chen rod o me le an tasul gang vil to all right and leis can hit chinamach. Tasul gang vil to all right. And vil an game vil a livestream sach laggy ni no hinte. Am se fechent her an leis. A von. It all on gwyl. Nid yw'n rhywun hynta. Fydd yn livestream lagin o cadau eich gil. Siara, nid all on gwyl. Sé seacht yn eir coaches. Sé seacht o me lean. Os bocht eich gil eich in, tas dول gan gymig to all right galoa. Okay, tá sé all right in this. Okay, nadidir can hef go raibh sé laggy. Tam sé fechan dabar a stream sa choine. Agus like tá cuma sach laggy charirh. Chiami de charte. Okay. Nírim rias chlóis seo le Tamil. Oh. Bíon an clása sach overwhelming orintanta. Bíon an a chuide tar lo. Oh, ha cuma dhéifidú leide idir glotha níos aber ar a leaderboard. Okay. Tá ar version locked in this sléis. Oh, ha Jefferson agus tá sé marvan leis. Cad é sin? Neacha na squid sin riamh. Nadidir cad tá tarlú a chairde. Be go muinn sé leis an 6 ór. Down. Oh, stop. Stop the lights a chairde. Oh, cad é seo cloak and dagger a cur isteach orm. Wow, 13 kills a chairde. Tam lacht in, oh my lean. Smahan what they say,
Se bhfuil le drá an ort agus tú ag bailile smór a trú son. Ach is lí tá bean leis. Okay. Cabhfuil na daine éile. Nadidir sa díal cabhfuilid. Oh yeah, nóid nach mím se beo. Se, bhí annach chuid... Nadidir, ní ra mór an siúla an fiú bhain. Nadidir can héamh nach rois beo ach. Sin é mar a bhíonn se. Ó, tá Jeff an son inis. Tá sé méthe. Okay, go húntach. Ó, tá tank an son. Gur má go as an follow son ar TikTok a Christopher Beast tá man a bhuiach. Ó. Nacha in na cá mé go daine sin. Nadidir cé hé a ceachtar son seansgur daine nó atá ann. Aber ní imdíim a chlásá go minic na leanta sa charéirih. Ach bíonn sé go deas hiimirt an leis is ríis stabairt. Okay. Right. Can I have go lauróin beer le Maguire? Constanto Roisin. Cheart am ultimate a chusáid is a chairde. Chear denadíireachta a chusáid. Oh no, táid gléideh lachan leis. Oh my léan. Agus tá éim go dána leis. Okay. Various Bert and son. So it's Lord son. Okay, tá mí nach mar rán is a chairde. Go húntach. Tá ar bhirdan thar ciún charéirih. Oh. Oh, tá sé mar bhan leis. Wow, tá mí chólach daine nuamh chairde. An bhecinn sé bheith sin. 28 kills. 28 kills a chairde. Cé hé an MVP fear réile tá ánach. Seara, 28 kills. Go húntach. Oh, sailach sin a MVP go húntach. Right. Annach láthe, do bheith sin. What's my opinion on the Irish takeaway guy? Maybe I'll keep that for another video. Humid. Okay, go húntach. Right. Thumbs up, chairde. Okay. One. Déanad both of I need a humid mar sin a chairde. So fáilte ró sin go dtí livestream péisceile. Se ní bhím se ní rós beo le tamil a ró sin. Ach, tam haar neis. Ach, ní imrím Overwatch charéirih in níomh. Chimrías ó de bhaine alright. Ach, chearre is fear lom third persons charéirih seachas na first persons fé mar a deirtar. Se ha me chuntas blowing up for láthir na foiile róisín is úntach an odé. An bhfuil toig heile réad dúil. Cad is brí le réad dúil mingi. Níl ro chínte. Se an nílim se níos a hiile jarra háin. Tá sulgam nach fuil se laggy. Like, tá mi féchant aber ar a preview an son, agus tá cuma sach laggy éid. Neidir siam iad a chairde beag me gur setting nó choa a charó in níag livestream siam iad. Ó níl se laggy deit. Ok, is mahan ó dei sin. An bhfuil sé sa stadium mode. Ok. Beag me gur me sin
tríalhain tá sin. A chu naíb a bhíon le gom ná godógann sin neart am dola dahíéis na ceadach téid. Agus tam I dahí aber I dahí éid na ceadach téid atá ann sa chlutha seo is dóilem finrásá. Ach, ní dóilem go mé I dahí éid Overwatch abers. Ach, déirtar go bhfuil cosúlachtaí idir Overwatch agus Marvel Rivals go minic. So is dóilem go bhfuil cosúlachtaí atartha agus a go bhhétain a chlutha a chalam. Right. Oh wow. Tam lacht in. Yeah, humid. Right. Góntach. Oh. Yeah, tá cead go beer le loud. You can speak English. Okay. Oh my léan. Oh my léan. Cé sin. Tá mé Gaeilge in leis. Tam ró íse le charde. Oh my léan. Tam cooked. Oh wait, níle me hille. Góntach. Wow. Ik kan je weer in de garde. Oh, een full voor attack. 4 in a row. Wow, gehontig. Agus ní rim réas a chláis all tam le garde agus tam ag point an na haine was. Ik go mé chimmert níos a vinnici. Ham sé Gaeilge in leis. Tam mar van é searan I bhíonn sig an locht. Níl ró cínte, tam lecht in nuamh péisce le is léid. Achas dóilm go bhfuil ma urgin a cabhrú lom. Yeah, is brawl am helle mar charachtar a hnéad. Tech an Gaeilge go. Sinné. Is brawl am helle. Uiranta bím sé gimmert mar ar Human Torch leis. Smála mé mar charachtar leis bíonn sé spríúil agus ní bhíonn mór an daine úsáid. Oh my léan, tam sé bhlachan leis neidir cá bhfuilm. Oh, tam haar neis. Kabel kachene. Okay. Oh, tá daine an sons. Oh, my léan. Oh, hama alta gom. Siara buinthe dósáide. Oh, no. Oh, is mór a trúas an na charde. Oh, stop. Tá náide. A dáin orm an leis. Oh, stop. Cormú alta bhí an son. Tá náid a dáin orm an leis a charde. Siara, ní bhíonn sig an locht bhí mar a déidim. Oh, tá sé nach mór marmh. Ach, tá híal ar an son. Ok, tá an féidir éile lecht inan éis na fuileid. Oh, my léan. Catatá tar luúan is a charde, nílim sé lecht in na hiile. Gur mágat as an daíocht a charde. Is é tung sa hór an charachtar is fear leat ar Marvel Rivals. Ein taim leat. Oh, can I have gohfuil an sá? Tám sé a dé a bheile. Oh, tá sé sach legaí an leis na fuil. Oh no. Oh, vís
Bhí a turtar a chu stacharm an son. Ó mé léan. Right. Is mé dóin lacking ina dhéana a bhí sé chuirde. Ó mé léan. An daine san nach marmh. Ó stop agus dám sé héananig mar leis. Ó neidir cad a héamh. Bhfuil dul an áclasan leis. Yeah, ha folklóid go má right. Well ní bheidh GTA sé ar an ríomhre ar dúis, so begur an fanúint go dtí go méid sé ar a ríomhre. Aber níl Xbox nó PlayStation gom. Well ha sé roi hen. Gus bíonn sé níos bhosta bheithiigh livestream áil ar a ríomhre na consoles chuirimh. Ó stop, an duine sin an slí atá an go léir. Cá bhfuil me urgent sé? Ok, be gur mé lo an leis go tapaig. Ó, mé léan a chairde. Hanna dul an olcas. Sin é mar a bhíonn sé a chairde. Ach, urgente bheith le drán ort. Mar amach iúideach dá dhéanamh bhí go bheirt an éile. So is man rud is a chairde. Ó, tá annach a daine an san is tá meabhil orm. Ok, alt ag testáil. Ok, a chairde. Tám lacht in an is leis an alt. Well, fís an an beirt a bharú an nóir sin, so chear a diaach sé bhín níos bheasa. Bé go rás ró lua leis an alt choréirih ach cheara sin é mar a bhíonn sé. Can I have gomíon an daine sin mar sin ag ónaí. Ó mé léan, Tám anna ís se legus tá mar a bhanéis. Ó se begur Red Dead a chimmert, dearag mar a bheith chimmert a ríis dal right. Ach sos ní raibh táma go mé a chimmert ach big. Glua le gona dé. Tá sé sach deachar a chlótha seo a chimmert. Oh. Watch me dox myself there or something. Oh my god. Marvel Rivals, Firefox. Okay, doing the Discord. Tá annach chuid chuach the test all like a Discord. Sa Microsoft Teams ó oscailte gom leis na gan héamh. Doing it sa Microsoft Teams. Okay. Tá neart stiff doing to gom leis. Doing it sa WhatsApp leis. Okay, a chairde. Leis Gaeilge bhí orm rudaí a dón an son aber bhí sé chur míle a stream. Achas stáilm bhfuil sé alráid an leis. Le chun dé. A gur míle me go tá sin sam as a browntanas as an roundtanas son a heol a choim. Oh stop, bhí a daine sin nach mór marmh. Dear hing go mé go bó ag go bheidir an leide ach chiamíd. Cá bhfuil daine sin adul. Agus an marmh an leis. A ríist. Ó mé léan a chairde. Tá me strachailt an leis. Tá tú déanana ar teist ach beag tú gimar GTA fós ó go húntaach. Annach láir tá mit nó go mór leis. An méid tú aber de déanamh ar teiste aber fi seacht mar sin go náidí leat.
Okay, tá overtime a gine ish. Lack in a chard Camid ne lacking in a year of nice largeach. Oh, Leon. And will unlock in it Terlo, stole on Gaeilge. Oh no, Tamarov. Tamarv a chard. Will part the loscalte machine. Neil. Right. No, tan lava nocht ag ver neilenis is stole on Villa Boa. Oh, Leon a chard voeder a clohe. Sinné mar a bhíonn sé a chard ní bhíonn saí gan locht fé mar a deirtar. Wait. Am I meant to be in a meeting right now? Tá fech. Oh no. I gceann óide. Okay, alright. It's man rud sin. Magic nílim sé dahí magic ach chahas annach chuid ama I gimmert mar sailach. Chas annach chuid ama gimmert mar sailach. Right, an accuracy go donna fios an daine bharú. Fuair is an KO is there just a chloch is mahan o sin. Cheara ha me dolly dahí a gloch fós a chard. Oops. Oh no, ní raibh sé geiste gom é sin a dhéanamh. Bé go cheart am sailach a chimmert mar sinna min G. Chas annach chuid dama I gimmert mar sailach ach tá si deachar glór mar charachtar. Like, fi sé deachar aber dolle bheaus. Ach, din sa uireacht. Right. Actually, cancel match. Dinne uireacht. Oh, tá clá feachtar am anis. Dinne Diana uireacht rod noch Gaeilge a dúna. Ach, ránóid sa sailach dúis. Cá bhfuil si an son. Right. Dúnad tab nó Gaeilge son an live stream. Cá tá oscailte gom. Okay, cad. Okay, dúnad sa reintas na tabs tá oscailte gom. Níl Spotify bhuaim. Slán net Spotify. Steam client web happer nada cad sin. Seara. Tá sé right in is stoilm. Yeah, ha. Go seoig. Cad an einum dé cad atá tar lo. Right, ha me gimmer to mar sailach an leis. Bín sé deachar go leor aber. Oh, kan hef na fuil na daine eile I gemach on Spáin. Hello? Kan hef na fuil se big boga, like tá Spáin oscailte, like. Nadidir cad an einum dé. Tá dhéanamh co. Ó ha fear eile im heanta fé éige. Bhfuil an hulk an son, nadidir, be go bhfuil. Sin an hulk, oh, is venom atá an me leis giel. Right. The bread and butter combo with teach a chard. Oh, stop. Tá me éim gehannis hena héananig. Agus tá me stoilm go bhfuil me DP nadidir cad a thugta éir, me DPI ro ard charéirih. No, Tom cooked. Tom cooked a chard. Oh. Oh, gohuntach. Bud is láf chunta ó an lad sin cén aine atá éis do raccoon. Ó cén aine atá éis a ríis a chard. Oh, no. Oh, tá sailach eile an son is óilm. Oh, wait, no. Níl. Tá is strachailte a chard leis a cadachtar sa. Ach, is fiú cadachtaid difriúla ar all nó in is is ríis dabart. Tam daine sin. Tam anna ísil tá healer an son coward dom an is le a hall. Stop.
Eek. Ó tá healing an san go húntaach. Ní dólam go bhfuil me chrinnis ró ar den éon chuid a chairde ach cheara sin é mar a bhíonn se. Oh. Cá bhfuil an dinosaur, ní chéime dinosaur an éis, is céanlam nuid a hána go dinosaur amach. Bhí nach chéanna ósáid óstrap tá nach chéan an san éis. Conas go bhfuilm se beo fós a chairde. Conas go bhfuilm se beo chearad ha mar bhan éis. Acha óna orm go rós fós beo an san. Swagró ard sin é. Hnéad. Oh, my léon a chairde. Right, bhfuil a lábhnúcht ag a bhar an éilion níos is dóil an go bhfuil ach chearad ha me techt ar neis an níos. Agus déanaan sa éireacht a lá a bhail fé mar a déirtar sa bhíor le. Right. Oh, tam ró ráwer. Ok, begur dul tro eile. Agus ní dólam gur ceart am long ranging a dhéanamh le saoilach ach cheara. Ní bhíonn si gan locht. Ah, yes. Oh no. Oh, wait. Conas go bhfuilm se beo fós go húntaach. Smán rud é sin. That was quite a clutch a bhí an son a chairde. Okay. Well, bhí an olson mac go leor nach raibh a chairde. Can I have go bhfuilm se low-key leacht in fi láthir? Oh, tá mé éim go donna. Oh, stap, conas go bhfuil se beo fós. Tá sé mar van éis. Bhfuil daine a mons... Oh, tá ach cheara. Gur má go as an fall son I bhín tá man a bheith. Conas an tú gecko tú Gaeilge Gaeilge got. Right, cá village. Cá bhfuilm se héanana go dul. Oh, gur má go as an round an son a heola chun gecko tube tá man a bheith. Oh. No, tá marfad a ríist. Sin é mar a bhíonn se... Ó tá tú cuirtú chlutha óir ar switch ba leon bholtaí ar bithe got. Níl nó chinnte a chuomh beag go mo chuisig daine eile mar níl a switch gom. Rimmer tá Animal Crossing riamh. Ordan a déirtar lom go mííon Animal Crossing sach le dránach ach níor imríos héananig é so níl lim se ró seráthe mar jaall idir dóide sin. Oh, han daine son... Oh, cad an NMD a chairde, cá bhfuilim adul. Tá mar a bh ríist ó me léan. Oh, bhí pegbook ag de heanna bháthir. Oh, is ónta chun rud é. Tá peg a léamh gom for láthir. I'm reading peg at the moment. Ní bhíonn si gan locht. Hashtag ní bhíonn si gan locht. Sin é hénéad. Gur má go as a spraga. Spraga. Okay. Oh, me léan nílim se ró leachtain in is a chairde. Cá bhfuil na daine eile hid me airde in taid an son. Okay. Oh. Oh, stop, tá an amad a teirlú an is a chairde.
Oh, bhfuil mar of haim. Yeah, tá leabhar go maith, tá mé buint taine bheas a leabhar, all right. Okay, níl me KDR rómha chuirde. Ó, agus is dóilm go mé go bó go bhir an eile níos. Oh no, a ríist is a ríist teile. Oh, me léan a chuirde. Oh, bed a freastal idir an arachtas cuive, cínte. Ha me tnú go mór leis, ha me loistín chur an áthe a gom, so ha me tnú go mór leis an arachtas. Agus beag sé techt go lua, like, ha bhliain is slán nó go tapig. Na fuil. Darlam héanna go bhfuil péisce le. Cyn tal me. Right. Gúnta chuir fad. Right, im ród round nó choile, bauta nó choile, agus an begur me mecht. A meg sif geléide dal gríon arachtas a chuirde. Gur má go le sinna hinnéad, an meg tú héanna go dul. Rano, it's a human torch. Being human torch, tainevach. Spreol mar charachter. Ach, urgente bín sé casta golóir mar charachter leis. Ach, cuidan sé sin leis a sprí fé man a déirtar. Okay. Han chlóthe tas nó in éis a chuirde. Ó fiery sparks, neidir cad sprí leis sin, achas tá cum a bheithéid. Okay, cad iad na controls a rís a chuirde a de rúd dianta gomarthe. Agus is an F chaníide. No. Actually, tá cíle sin ach bhí rud eile ag gceist gom. Tá de rúd dianta go méid na controls a chuirde go léis. Like tá charachtar sa tá annach chuid buint leis. Ó héad na controls do. Ó tá gim an éis. Agus an má bhrúam is I. Okay, há líne a gcuin an son. Oh. Wait, can I have gross locked in on sun? Right, Janet Sayerdach Giantana a churle chéile an sun. Spralum na trintain. Sa sé mé hinnéis. Right. Okay. An nach chéan rud a techt ar neis chuim a ríist. Wait, tá me aim cooked in this. Conas go bhfuil sé beo fós neidir gan heh. Ah, féhéide. Okay, há sé sin mar a bhíon leis go húntach. Tá an áit ina freiseach an leis. Oh. Adar ní raibh an bheithas bhaint leis sin charéadamh. Oh, bharraigh Spider-Man mé. Consanta. Oh, níl lóistín coronáir go na ach beig. Yeah. Dinne sin glóir mar urgent a bhíonn sé deachar glóir teachta a lóistín a ráiteach
Tás gom gomíon daine dul leis an hallscoilin ar leis. So bíonn si bhán loistí na chailt leis an hallscoil. Idir. Ó, ní bheith tú gin ar achtas fidír is mór a tro san na hinéad. Ach, beag de sé le got. Cínte. Ó. Ó, han daine san marmh. Cábhfuil Spider-Man in leis. Ok. Chéannas de rúd ar na controls charéir charte. Ok. A mé go bu a goin. Cam de a hort an bheith an eile a charte. Cad é me alt ríist. Ní le alt róhha charéirh. Oh wait. Famous last words. Ó ha Spider-Man a crocha hart ríist. I know, yeah. Cabhfuil na daine eile. Oh. Cabhfuil Spider-Man mé. Oh, ha sé an son sa spéis. Oh, me léan. Oh, tá dain ar sá meach an son. Oh wow. Clutch bhí an son a chairde. Oh. Cabhfuil na daine eile. Oh, fud is bás an son ó me léan. A méid de sé go bheirin eile a machine a chailt. Oh, dear an go méid. Nether. Cabhfuil. Oh, tá an daine ar an son. Tá sé mé in leis. Bhfuil míad cook de chairde. Oh, táid I bhlach an leis. Cabhfuil siad. Ok, me leis céile chairde. Bíonn sé deachar a bheitthe córá. Is the kind liv sin no de bhí an chló cho intense so. Right, féchaí gur sin a chairde an leis. Well, ní fór is an MVP, ach fór is an lín is mó KOs agus an méid is mó damáiste. Bhí is leachtain an san a chairde nach rós. Chuir is scanner ortha is fir a chuirte hinéad. Tá man has lei sin mar thura níos a chairde. Cé nach raibh me chrinnis ro bheach, bhíonn sé deachchuid chrinnis a maitha chail agus tu gimmert mar Human Torch. Gohúntaach. Conas hántó óin, neacail le tamil tá fáilte ar neisgrí livestream, conas hántó inniu, bhfuil tú go má? Bhfuil tú a buint taineh as a saora, an saora nach mór créoch na hen leis, nar réimig tám go tapig im líana chairde, go tapig dom. Tam go má hain gur má got. Okay. Gur má got as an follow son ar TikTok a chuine. Okay. Wait. I meant to tackle the ting. Oh, se cibé saoire go bhí ann sin é. Right. Tas nó ríist a chairte. Tá strategist bhin an bhfuil cad é scéal.
Oh, ha strategist buin, all right. Oh, stop. Chearre chiimi de chard is cumilum charéirih is cumilum. Bhí naim sig maim líanach bhí se bhead raibh gas a dul háart. Se tuigim de chás. Charéirih tá réidir bhí an naim siad rothé chumsa. Ní chearttal mé sin rá mar oh, Conasanto Daniel. Conasanto Daniel. Se Marvel Rivals as Gaeilge. Spráil am a chlótha seo. Oh, tá mar of henne héanna go chairde. Ní rós a féchan de a glotha geart an son in échid. Ok, Tom Lachtan in is a chairde. One second now. Tá Groot mar a bhanis. Is mis a Groot. Oh. Is leid go bhfuil strategist ag go bhfuil an oh, an bhfuil strategist goin in leis. Níl. Ach, chunas go raibh ma thainte dul an íirte an son. Níl mró chínte. Ach, chearra. Bhí a daine son dul ar fud na háite. Oh, tá daine sin na Gaeilge is. Oh, cadlan enm dé a chairde. Am is deachailt an sáil is a go lothe. Bhfuil dóla goibh na chicken kebs. Ní raibh chicken keb a gom riamh. An bhfuil garlic na chicken kebs is dóil an go bhfuil ní heithnaí an garlic lom in éachir. Svól am a blas tá baint le garlic. Right. An bhfuilm cooked nó an bhfuilm se a cooked ail. Ó tá Groot anna ísil, tá sé mar a bhanis. Initiate lift. Cad é sin? Nadidir cad a spíle sin a chairde. Ok, go húntaach ar fad a chairde. Right. Tá Groot a chur isteach ar an éis. Oh, ha Venom. Oh. Cad é seo a chairde. Nadidir sa díal cad é seo. Nadidir, me leis céal. Me leis céal, ní raibh sé gceiste go mé sin a dhéanamh do thing charéirih. Oh wow. Cad sa tearlú an son. Oh. Cá raibh Spider-Man, neach a Spider-Man an son in échid. Oh, tá garlic sa lár. Aithnaí an céaró céile. Sin é. Oh, tá híal ar a gain. Right. Tá sé anna chiúna is cabhfuil na daon éile. Oh. Cad an enm dé atá tearlú a chairde. Tam low-key locked in mar sin hain. Gur mí má go as an follow son a petty packet tá an a bhhéach fáilte go dtí Twitch a tardáin is fearr.
Carmú am a bhí an olson choréirih. Ach, ní bhíonn sí an loch fi mar a déirtar. Ó, a fear an son. Na a cabhfuil na daine eile. Ach tá spúrdar men. Mar bhan leis, buchas le dia. Ó, stop. Tá annach chuid de terlún is a chairte na bhfuil bíon an nómad a terlú sa chluthe se orintanta agus bhíonn se dechuid a bheith díad héad a gluthe mar dheall a méid a bhíon na terlú. Céin rank ní bhím se gimmert competitive a Jamie agus seo chéadóid a chimríos a chluthe i gceón cha bhí. So ní léon rank a gom for láthid. Oh, staff, what is boss and son? Oh, Tom KDR, go donna, charéid of a charte. Oh, my léan. Oh, so long, go make a bow, going page kill a charte. Sman all the shin. Tá Spider-Man and son a car stacher and Gaeilge. Bhíonn sé de achar é bharú nó de bhíonn sé atol ó áit gohat. Meg deis go mé bharú ní bheith cheara ní rós ró leachtain an son in éonchar a chairde ach ní bhíonn sí gan locht. An meg deis gom chlutha bhain éile chimmert. Is dóilm go méid eisi ní bheith a chairde be criniú a gom ar a 6 chlog agus beag a criniú ar Zoom is dóilm. Ach níl Zoom ar a computer for láthir. So beag ar Zoom a chailt ar dúis dul go dtí a criniú agus either an son imecht an criniú. Níl níos a bhóna sin a bhaint leis charéirih. Gur mar go a sin in é agus gur mar go as an follow san a dots. Gur mar go a sin óin. Se tóga criniú an sáid am jo se a déaltainna sin a dhéanamh bhil right níl se ró charéirih mar criniú aber buinn sé le Common Gaeilge na hoscoile. An ollscoil i techt thar neis beag an ollscoil tosnú ríist aber ar 6 lád am í meanfóid beag criniú in riimi sin. Oh, Shab, is dóilm go méid ranán a go criniú a right óin is dóilm go méid. Consanto í agus gur má go as an follow son in níoch tam anna bhuaich. Is Common Gaeilge atá an son an bhfuil an cluthe legaí. Níl sé legaí ar mo thaobh ach tám sé féchan aber ar OBS bhil láid agus tá cumasach legaí éis. An bhfuil ní nó cínte begarm tá sé is mór a tró son. Neidir kann a hebh a chairte. Bhfuil san ólaí Twitch. Gá bhfuil passenger leis. Tá me brise, me léan. 1 second. Beidir go bhfuil na settings arú Marvel Rivals. Performance mode. Quality. Cad is bhíle sé chairde. Tá gimme dat ach. Is fiú bheith géisteach le réidir na Gaeltacht go gach lá santo sé. Ní is Call of Duty RG. Ach, be go cheart mé chiimirt all right. Anti-éil na hiigem na rolí se an chuir a chairte. Balanced. Is an
í Tá mé gimar rivals me leis céal ní de heachtrach an san brightness. Oh, graphics. Graphics, okay. Graphics quality. Medium. Is lower medium a charde. Big on Minecraft a humor to reach. Tá down a gum. Oh, confirmation. Let's confirm. Okay, yeah. Okay. Nadidir go tá cear leis ina chuirte. Seara, péisce le, begur me meachtain is a chuirte. Tá sé lagí fós na fuile. Nadidir. Begur me meachtain is péisce a chuirte agus dul griniú, gur míle meach goibh Gaeilge as teacht agus tá gom gombeid deis gom a bheith broadíist agus gombeid a lag méhé don giad ó réile. Mar sin bíoch lá meach goibh agus gur míle meach goibh as teacht go dí